Kasngi tho ding Shipho tarik ubanai ubasau arjar apenreu ka Jing pule naga gospel kat kum Ioannis kalenong gaba arpuwe dekat banengkong hadu khatsau hagata kapor ujisu ulapan pau biang yelade hakisenran hagaduriau ti berias bat ulapan pau yelade kumne Simon Petrus Thomas ya ubalakhot Didymus Nathanael ubana kana hakalilea kikhon Zebedi bat saarut kiwe pat kisndan jong kilayadan lang Simon Petrus ulo ki ngan lek tong Dohkha kila ngiru ngin ya lek lang pat pi kumta kila ya lek pat kila kyo hakaling Handai hak taka mit kim shem ngat ai hamar baken jat syai ujisu la yang haru keduriau handai kisendan kim itu badai ujisu de ujisu lo ong haki parlok pingat Dohkha ai kila jubab ya ulo ong haki bret ia kajar syapang kamon jongkaling bat pingat kumta kila bret ia kajar syata bat kim syem la tan syu ia ka namarba langat bun than ki Dohkha utau sendan ia uba ujisu uij ula ong hau Petrus udai utrai hawau Simon Petrus ula ya sngo badai utrai ula phong ia laki jan namarba ula lau jan nakamata kacentre bat ula rengko hapo Henry kiwe pat kisndan kila wan hakaling kiatan ya kajar kabadap da ki Dohkha namar ba kim shem da jingai narangko tang kumba aspa pro enda kila poe harangko kila yo ya kading renga hangta bat ia ka Dohkha kabalas ang haka bat ia ukupu ujisu lo ong haki Wanra kato katne ki Dohkha ba phidang syungat Simon Petrus ulalek syagaling bat ularing ya kajar syarengko Shistai ki Dohkha he Shispa 153tylli ki paro wat la ki bun kata-kata kajar kam syem lakat setia ujisu ula ong haki ale ya bam omdan mano naki sendan ubanut keli ya me kila tip badai utrai kumtau jisu ula lek bat ula shim ya baula ai haki nang tak ula lek kumju ya ki Dohkha kane gade kasin kabalai bau jisu ula pat bau ya lade haki sendan hadin bala penui par ya na ki bayap ka gospel yang utrai kajingero emego Kris Kintin jong ka gospel kinsai ya kipop kisang jongi baro kinsai ya ki Jing Jing jar jongi baro kinsai ya ki Jing pangi sistem jongi baro